tugiye gusengera igihugu soza asifiwe sana. Tugiye gusengera igihugu. Ni kimwe mu bihugu birwaje bwaki bikennye nibyo bihugu abantu bacigisha imodoka koga kuruta gukora ibiraro. Aho gukora ikiraro imodoka zikoga zigahinduka amashuha. Ni iki ngiki. Nico gihugu Murambo ugishirwa kuri moto bakawambika ibintu bakawukenyeza ukaba nk'umuntu bakawuhambi umurambo w'umuntu umubiri ugomba guterwa icubahiro ukagirwa gutyo. Nico gihugu abantu bagenda kuri moto bashika ku mazi n'ibishaga umugenzi akavaho akambura imyenda akayitwara ku mutwe yamara akavogera. Nico gihugu abantu bakaje muri butu y'imodoka bigeze kuntwara mu kamanyuriye kimwe hakigendwa nyoberwa shoferi. None twari bane shoferi kubera ko twamwegereye aje hano kugakinga akazahereza ukuboko akagucisha mu maguru agafata amburiyaje. None ndabaza ngo ninde shoferi muri twe. Baravuga ngo uyu muzehe anatoka Rwanda. Ngo tugere imbere dusanga abasaba amafaranga abapolisi harambwira ngo muzehe ngo indusaba binatuma tunakuwa bayine hapa mu kabine. Twari batanu twasose mu ivatire tugira ngo none ni Jaguar. Muzi Jaguar nibiye imodoka bitwara abantu i Kampala. Ngira ngo ni Jaguar tusose abantu 10 nabo. Naravuze ntari ko ndahumiwe kwisi. Yemwe nico gihugu cyabuze parcelle kiruta Belgique inshuro 100 ariko abantu bakaburaho bubaka bose bakarwanira kuri izi manga. Nico gituma parcelle zahazihenda si ikindi nuko nta handi hari amashanyarazi hirya nta bikorwa by'iterambere bihari. Babishize inyangezi bagakomeza nikaziba hano hapunguka bahumeka bakagiriye uko nico. Hariya ntabyo kurya bafite kubera ko badahinga kubera security. None biturutse hirya no hino hano mu Bukavu bigasa nibihendutse bigatuma bahikubira. Ukunzi nzandika gatabo hari umwambwi igitabo nzabanza nandika igitabo ca Kongo mbere y'ikindi. Nzandika nakinini nzandika gitoya. Umutima ni kumbwira muri kino gihe. Mbega mbahiri ko ricegeranyo cy'ibintu byabariza mutazi ko ariko bimeze. Twageze kwa muri batugiye mu Minembwe imodoka ikikara soro zino rasoro ziba modoka murazizi. Binjira mu gihuru batema igiti barakibaza. Bazana zijya iyo haruguru nzima niyo hepfo iryo yo hagati niyo yari yacitse. Bazana cya giti bagishira hagati bagihambirira kuri bya zuma bindi tugera mu Minembwe. Ndavuga ngo abazungu tibazi ko tugera za rasoro. Ko ndababwira ngo mubabare mwebwe kibababaza ngo nuko mudafite akazi none. Si ico kibababaza kugira akazi none abana batazakagira ejo nta kazi ufite ariko kukabura none bazakagira ejo wabisengera. Nabonye umuntu wakodesheje imodoka y'Jeep tugiye mu Minembwe nabibonye n'amaso yaje kubera gukunda amafaranga. Imodoka turayikinga afata inyuma y'Jeep ifunze agera mu Minembwe afashe hejuru. N'umugabo nzi ni mwene wanyu si wo muri Katanga ni mwene wanyu zina sena nyina niwe ntazi senda muzi. Umuntu akinga imodoka aje inyuma ayihagarara inyuma turayikinga tugera mu Minembwe kandi ari wayikodesheje. Ico gihugu nico gusengerwa. Nico gihugu ikora kilometre kimwe cy'umuhanda bakacita ngo ni temwe kilometre temwe. Ese yemwe ni temwe yuko twakoze ni temwe yuko kaburimbi bishoboka ni temwe yiki ko kilometre temwe. Guverineri akaza kava gasigundi kuri kilometre temwe ni mu ariko nje simba hano ariko nkurikirana ibihabera ku rutangwegwe mpari paste kilometre témoin qui témoigne quoi, qui témoigne que la route peut être construite ou bien qui témoigne que j'ai fait quelque chose pendant mon règne. Niki nukuvuga ngo ni kilometre témoin y'ivyakozwe cyangwa ni kilometre témoin yuko twagishobora za miliyoni zikameneka ngo ni kilometre. Nigeze kubona umuhanda batashe route ya Mwami Ibuvira ikintu nabonye nutubuye turi hejuru ngo ariko bamanuye abategetsi baza kugitaha abantu baza batayikira rusha ibiti iki wacu baza n'umuganda n'ubudehe buza bucubaka ariko abantu bakaza ngo bagiye gutakira no gusha ibiti. Gouverneur approche na za services zose
ariko iki gihugu nicyo gusengera. Nigeze njyariye kuri guverinora, hariya kiri guverineri ntavuze, nari ngiye kumusaba akazi, twari tuziranye. None ngo mbashike ngira ubwo ubago hatewe, agiye gusohoka, mbona abasirikare panimbuza abapolisi, guverineri de province, yemwe kwinjira no gusohoka na karasisi. Murabona ko abo bantu bakubaka igihugu batera karasisi, guverineri yinjiye anasohoye. Twebwe tumenye ko guverineri yaranaje, keretse babitangaje. Timwazaga mubibona umuntu ava hakurya guverineri mugatega imodoka zikava ku Rusizi zikagera iriya, uwo munsi wose nta kazi ngo bagiye gutega guverineri, atayoba se, atamenye wiwe. Dusengere kino gihugu. Ni nacyo gituma namwe mufitanye ibibazo n'ugukurira muri iki gihugu. Hari umwuka w'ahantu niwo tugiye gusenya mu izina rya Yesu. Mwaguruke dusenge Imana. Turasoma Igitabo cy'Itangiriro, ibice 3 n'umurongo wa 15. Dusome ubutumwa bwiza kuko bwanditswe na Yohana, ibice 20 n'umurongo wa 1. Tube tureke aho ngaho gusoma. Itangiriro ibice 3 n'umurongo wa 15. Zashira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agasinziro. Aho gusa nzashira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agasinziro. Tumwe bwiza kuko bwanditswe na Yohana, 20 umurongo wa 1. Yohana 20 ku murongo wa 1 n'uwa 2 gusa. Ku wa mbere w'umunsi w'iminsi 7 mu rubungabungo hatarabona, marayika Mariya Magdalena aza ku gituro, asanga igitare gikuwe ku gituro. Arirukanka asanga Simoni Petero n'abamwigishwa wundi Yesu yakundaga, arababwira ati bakuye umwami Yesu mu gituro kandi ntituzi aho bamushize. Nongeye kuzamura icyubahiro cyawe ngushimira Mana aya masaha y'umugoroba, ubu dukundiye ngo duterane bwa nyuma kuri uno munsi. Si ubwa nyuma runo rusengero, si ubwa nyuma kubasenze, si ubwa nyuma kubabwirije n'abaririmbye, ariko n'ubwa nyuma muri kino giterane cy'uyu munsi cy'iminsi 3 tumaze. Izina ryawe Mana rihabwe icubahiro. Ntabwo twageze kuri finale, kure tuzakomeza, ariko matangazo yo na ya finale tuzi uwatsinze. Ni ku mugaragaro wawe Pawulo yandikiye Abakolosayi, aravuga ngo urwandiko rw'imihango rwaturegaga wararushanywe urangiza umwivuga hejuru kubw'umusaraba. Intwaro wakoresheje n'umusaraba, kandi ariwo bakumanitse uragaruka aba ariyo wivugishaho abanza. Ndagushimiye kuzakozwe iminsi 3 n'aya masaha tugiye gusoza. Ukuboko kwawe kw'iburyo kwakundi Yesaya yavuze ngo nukuri abwira Abisiraheli ari nawe wamubwiye ngo ndutinye kandi ndiwihebe ndi Imana yawe, nukuri ngo nzakurinda kandi nzakuramiza ukuboko kwanje kw'iburyo ariko ukiranuka kwanje. Cecekesheje ibidasa n'Imana byose kandi byivanze nayo domo katika imani. Je suis en train de briser, de faire écrouler tous les plans macabres qui n'ont rien à voir avec la sincérité spirituelle. J'ordonne avec toute autorité que tu nous as faite, ça date de longue haleine, pour minimiser tout ce qui devrait nous compromettre ce soir. J'en suis convaincu jusqu'au plus profond de moi-même que l'occasion qui nous a été offerte ne doit pas passer brosse. Tu dois l'utiliser comme un gars capable de transformer et de traduire le message tel que tu le voudras. Je lance un cri d'alarme afin que même le monde le plus enténébré soit au courant de ce que nous sommes en train de prophétiser ce soir. Pendant l'élément, je suis en train d'anéantir, de détruire de fois comble, d'éliminer avec toute assurance et fermeté tout ce qui devrait s'opposer à ce que tu voudrais que nous puissions transmettre ce soir.
Je suis en train d'annoncer la bonne nouvelle. La parole qui a été faite chère, pleine de grâce. Nous avons contemplé ta grâce semblable à celle du Fils unique qui est venu du Père. Nous devons te contempler jusqu'à ce que tu reviennes, conformément à ce que tu nous as recommandé, ça fait longtemps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu dois me placer hors d'état, afin que je puisse te mettre hors d'état de nuire. Tout ce qui devrait nous distraire, secrètement ou ouvertement, visiblement ou invisiblement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'annonce cette vérité, afin que tout le monde qui participe à cette séance soit tenu informé de ce que nous devons faire encore ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié et nous t'applaudissons encore une fois de plus. Turashima Imana iduhaye n'umwanya mwiza. Ndumva akavura gashatse kugwa, ariko turakomeza kuko tutazi umwanya iza gufata. Reka tube tuwushima mu Imana. Dushima Imana iduhaye n'umwanya wo gusoza igiterane cyacu cy'iminsi 3. Imana yaraturinze tugirira neza, none tugejeje ku musozo, igomba kubishimirwa. Icya kabiri, turashima Imana yakinguye inzira tubona uburyo bwo kuza, nayo turayishimiye kuwo mwanya watambutse tukaba twabonetse. Ari abantu benshi twavuganaga hano bati kutakiza tigenda ikiragera n'icyagera nzaza. None igihe cyarageze, kujya abafaransa bavuga ngo aussitôt dit aussitôt fait. Uko twabivuganye niko Imana yabidukoreye. Cya gatatu, turashimira Imana nanone yabanyuzemo nk'itorero rya 8e Sepak Paroisse ya Shalom, kugira ngo muturarike nk'abavuga butumwa baturutse Kantarange kandi duhana ivyanzo. Ubwo butumire bwanyu twabuhaye agaciro, nico cyatumye tubwemera tutaruhije, tukaba turaha ngaha tupamaze iminsi 3. Cya kane, turashimira itsinda y'abagore. Ni rimwe mu matsinda y'itorero n'amatorero menshi nuko abayeho, kandi twakomeje kubisubiramo, bagira uko bumvikana bagakora ibintu byabo. Twebwe abagabo dusa n'abatekereza ko batabishoboye, ariko bagakora ibyo twebwe tutigeze dukora. Nta giterane cy'abagabo numvishe Bukavu, ariko ibyo abagore duhora tubizamo. Turabashimiye namwe ko mwateguye kino giterane. Icyanyuma, mwaratwakiriye mu itorero. Umunsi wa mbere twaratashe, ariko umunsi wa kabiri ari wo wejo zabaye ngombwa ko turara. Ndashimira umuvandimwe Jean Pierre Kibuye wanjumbikiye, ntiyanjumbikiye nka mwene wabo uvukana nawe, nubwo izo mpamvu zatuma mparara, ariko naharaye ku itegeko ry'itorero. Imana igumugisha we na madame wawe. Kandi hari ikintu nabonanye Kibuye, ariko sinakimubwiye. Nabonye amaze gukura, kandi umuntu amaze gukura agira uko aganira n'uko avuga. Imana igumugisha, umaze gukura nabibonye, uzakomereza aho ngaho. Reka rero tuganire ijambo ry'Imana. Ntaratangira, reka shimire itsinda ry'abanyakamembe barimo bagizwe ahanini n'abaririmbyi n'abandi batari abaririmbyi ariko bazanye nabo. Imana izi kwitura intambwe umuntu wese yateye, izi nazo izishire mu mubare w'ibigomba guhemberwa. Imana ibishimirwe rero. Hari abagabo baje mu gitondo tubana nabo, dushoje iteraniro rya mu gitondo bahita basubirayo baza guterana iwacu. Abaterani hano bababonye. Umuntu wese waje kubera ko turi ahangaha akaba yatashe cyangwa kiri ahangaha, ndabona Rugubira aracyahari n'abandi, abo bose baje muri iryo zina, mu by'ukuri turabashimiye. Reka dusoreze kuri mwese. Abantu batuye mu gisagara cya Bukavu bateranira ahantu batandukanye, mwagaragaje ko ntaco dupfa, nicyo cyatumye muza aho nza kuba umuvuga butumwa. Umuntu utamfiteho igitekerezo cyiza yiryamiye kuko agize iminsi anyumva. Hari umugabo umwe bigeze babwira ngo baje kumva kanaka, ati nejo bundi Nairobi naramwumvishe, nta mpamvu yo kumwumva uyu munsi, naramuhaze, rekera gutyo tuje kuba gusoma YouTube twumva amakuru ari mu isi, tuyacuranure turabe aho aza kutugeza. Mwese mwafashe inzira mukaza kugira ngo tubane mu gitaramo, ndabashimiye. Umuntu aramutse agiye kubwiriza akabura bwiriza, yaba yagize ikibazo, sinzi nimba ari ikiwe cyangwa cyabataje,
ariko hagati yabo bombi bashakirwa igisubizo gishobora kutaboneka vuba ariko kiba gihari. Rero Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo ibishimirwa. Gusoza kuragoye ariko kurashoboka. Icyiza cyo gusoza, dusoza tureba igikombe, ndavuga cyane nk'amakipe yo yakina. Iyo agakina afite impungenge kuko mukeba wawe aza kugutwara igikombe. Ariko twebwe abakirisitu tuzi ko Yesu yabirangije. Igikombe twarakibonye, dukora imikino y'imyidagaduro kugira ngo tumushyire ku nkeke, tumutangarize ku manywa na nijoro kuko yatsinzwe igorigota. Twaganiriye n'abagore twabanye muri seminari, turongera tuganira mu jambo ry'Imana mu biterane by'abantu bose. Ntabwo nasubira mu magambo y'ibyo twavuze, mbangiye gufata umwanya, ariko kandi titwabura kubabwira ibyo twavuze hamwe nabo. Twasomye ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'Imigani ibice 31 umurongo wa 10 n'uwa 11 niyo twasomaga gusa. Turavuga ngo ayo magambo yavugwaga ku mugore wabaye ho mu gihe cy'amateka mbere ya Yesu muri Antikite, kandi mu burasirazuba bwo hagati bita Moyen-Orient. Na akarere karimo Isiraheli, za Syria na za Libani na za Jordan. Hakaba Proche-Orient nayo igizwe n'ibindi bihugu nka za Iraq, za Iran, za Bahrain, za Kuwait, za Emirate Arabini, za Qatar n'izindi. Natwo turaho ngaho. Ibyo bihugu bita ngo ni impugu zuzumwe z'Abarabu cyangwa se les monarchies z'Arabe. Hirya hakaba Extreme-Orient irimo za Pakistan n'Ubuhindi barimo barwana muri kano kanya. Yesu uwo mugore rero wavugwaga yari muri ako gace k'isi. Turamukurura tumuzana muri kino gihe no muri kano gace. Dusanga uko yarateye, abagore bacu baramutse bateye gutyo, twaba dufite amahirwe. Kuko ngo umutima w'umugabo ngo waramwiringiraga, ngo kandi ntiyaburaga kunguka. None se twebwe izo ngizo ntibitureba. Turazamuka tuvuga ku bagore babayeho babi. Tubavuze dutekereza ko nta bagore beza bakibaho. Dutibutse mu beza dutekereza ko ababi badahari. Hari umugabo wakunze abakobwa babiri, umwe yitwa Fanta n'undi yitwa Amina, n'umuziki. Umwe ngo akaba mwiza ku rushusho, undi akaba ngo akitonda. Ngo yabana n'uwitonze, akavuga atayitonze ariko ntabwo ari kiyangara, ntabwo ari mwiza cyane. Ngo yabana n'umwiza, akavuga ati ni mwiza ariko ntiyitonda. Abaza inama, agisha inama ngo dites-moi mes amis, laquelle il faut choisir entre Fanta la jolie et Amina la gentille. Ngo mon cœur est en balance. Aravuga ati nimumbwire uwo nahitamo, Amina mwiza ku shusho na Fanta mwiza ku mutima. Umutima wanje ngo wabuze icyo uhitamo, n'uwo muririmbyi bavugaga. Ariko twebwe twavuze abagore babi, tuvuga n'abeza. Nta mutima ugomba kujya kuri balance. Uruhande ugomba kuba muraruzi. Wagira ibyago n'ubuhanya ukabarizwa hatariho, ariko umwanya wawe si hagati ya Fanta na Amina. Hariho ubwiza bugomba gutoranywa abantu bakabushigikira. Tuvuga abagore babi duhera kuri Eva, ariko natangaye. None niwe nsomye amagambo aguvugaho, ndaza kubabwira impamvu. Nicaye ndavuga ngo ni gute Imana yatanga umuvumo imunyuzemo, ikongera igatanga isezerano imunyuzemo. Ngira ikibazo ariko nkishakamo, ndatekereza nicaye hariya, umwuka w'Imana nyongore ampurugero nza kubabwira kandi namwe murarwemera. Dusanga hari abandi bagore benshi babaye ibishegabo. Tubona bazereshe bashutse abagabo babo. Yashutse umwami ngo namanike Moridekayi, abari buza kumanikwa, kandi atangira kumucurira ngo ko watangiye ku mutima imbere y'Abayuda, ngo kandi no gupfa wapfa, kandi ari bamushutse. Dusanga abandi benshi tudashobora kuvuga muri kano kanya bashutse abagabo. Dusanga badelira bamenesheje abagabo babo amabanga. Kandi abagore ni igitangaza iyo atari beza. Ni nka kujya kumusundwe ugenda urya igiti shagatanga gikomeye cyangwa cy'inendo, igihe kikazagera cya giti cyose kikamungwa kikabikivunja. Niko abagore babi bamera mu miryango. Ariko si mwebwe, ni abagore babi. Mwebwe ni muri beza cyane, ni abagore babi b'abanyamahanga kazi.
azatangira umugabo bakiri bajene bakiri abasore, wowe ugashaka kwiza umwigisha biza byihuta agahita bitora. we siko ateye, agira ubwenge bwimbitse bwo gushakisha icyo ashaka ku mugabo, na nyuma y'imyaka 30 akakibona. niko bateye. iyo atari mwiza nimwumve kino kintu, agenda kujya akakujya ku musundwe cyangwa kujya ku imungu. nimurebe namwe, imungu ntigira kanwa, naratangaye, ntigira urwembe, ntigira ihama, ntigira iki, ariko igimungu igiti cy'inendo bugasha cyose girimwe amafu kandi itari bucumbwe, wagikora ugasanga byo niko abagore babi bameze. ariko si mwebwe. Haleluya. iyo ari mwiza naho akagusangana ingeso mbi, ntashobora kugutungura ngo uzireke. gahoro gahoro agenda kwerera imbuto kuzagezaho bwa bubi nubwo butashize bugashira ubugi. kandi ikintu cyo cyashize ubugi kibukiye kiba cyarangiye. asifiwe sana. murareba uruhande mugomba kubarizwa. niba ari ukumunga umugabo mushaka kumwanduza ingeso zanyu mugira mwakuye iwanyu, cyangwa mwatwoje n'abasekuruza banyu, niko Petero yavuze, cyangwa ni ukubigisha mubatoza umuco mwiza uzatuma abagabo bategerwaga urugo rutangira abantu kuraramo, ngo iyo rutagira naka ngo ntibarwarwamo n'abantu, ngo agira umugore ngo ariko yari gito. yeme murebe uruhande mugomba kubarizwa muri izo zombi. timuri hagati ya Amina na Fanta, nimutekereze ikimana igomba kubakorera muri ibyo zombi. asifiwe sana. Delila menesha umugabo w'amabanga, bigezaho bamwogosha. kandi naratangaye, Samusoni yasabye imbaraga z'amafuti zakanya gatoya. hari igihe umuntu asaba ibintu by'agahimano Imana ikabitanga ariko itabyishimiye. imbaraga yahaye Samusoni nizo gupfana sizo gukira, kuko yaravuze ngo ngarurire imbaraga nahoranye kano kanya kugira ngo mporere amaso yanje abafisi y'abanogoye, ngo ariko naje mfane nabo. Imana ati nuko. tigeze asaba ngo mbeho, yasabye kwapfa. Hezekiya Imana yari yamusezereye ko agomba kuvaho. igihe Imana yamushize ku isi cyari cyarangiye, aratakamba abyara umwana mubi witwa Manase wagize ingoma mbi muri Isiraheli. ubushake bw'Imana ku buzima bwacu iteka ryose ni bwiza. Abisiraheli bagize amerwe, kandi Imana yari yabahaye yarimo intungamubiri, irimo n'inyama n'ibinyomoro n'ibindi byose byari muri Imana, kuko Imana ntiteka ubwanza kandi ntiteka ibyo kurya bitujuje ubuziranenge. ngo bagira amerwe bagira ngo ndabaha inyama, ariko izo nyama zabatunguka amazuru umuturu ubwangati. irazibaha abatura ubwangati kandi bazibonye, ibaha icukiro ryazo zirenga busheri, zirenga ibiro, zicagata hafi umusozi. batangira kuzinukiriza zikanuka no mu myenda. irazibaha ariko zirabanukira. mureke ubushake bw'Imana, cyo cyatumye Yesu yigisha abantu ngo ubushake bw'Imana bukoreke. asifiwe sana. abo babi turabavuga, dusanga harimo ba Herodiyade cyangwa Herodiya wabuze icyo asaba akosha umukobwa we ngo naze gusaba igihanga cya Yohana Mubatiza. ndababwira ngo hari abagore bajya bigisha abantu ingeso mbi bakabashora mu ko bateye, bakabigisha umwuga bagira, bakabica nabi ari urubyaro rwabo kwabotse mu nda, bakabigisha ibintu bibi. abo babaho. yarubwiye ngo nagenda asaba igihanga, ariko naratangaye nuko nyine Herode n'abagaragu be n'abatware bose bari basinze. habuze umuntu umubwira ngo mu bihanga si umutungo wawe, wavuze ngo uramuha umutungo, none si igihanga cya Yohana Mubatiza nacyo se ni umutungo? ibi ngi wabitanze. iyo abantu bose basinziriye hazahura usungura abandi. iryo jambo ngira ngo ni kinyamurenge, gusungura. hazabura umugabo uhaguruka mu cyuho. Imana yabwiye Isiraheli atukuzwe ngo nashatse umuntu uhagarara ngo ntarimbure igihugu, ngo uhagarare mu cyuho, ngo ariko sinamubonye. Abisiraheli bari bahari, abantu bari bahari, ariko Imana ibura umuntu. hari igihe Imana ibura umuntu mu bantu, hari igihe uhagarara mu cyuho kandi kigaragara. hari amakimbirane abantu bagirana, hakaba uhagarara hagati ngo asenge Imana kugira ngo uyahoshe. Herodiya dasaba igihanga, tibagitatse mu rugo, tibakibitse, cyaraboze barakijugunya. abo n'abagore babi
twabuze n'abagore beza ariko tangaza kiragwira. Twahere kuri Miriyamu ngo niwe wakoze ikintu gikomeye, turaza no kumuvuga mu masezerano. Ubu ntangiye kwinjira mu cigisho cyanje, ariko bantu turange bukira wa tumara tubone kwinjira mu cigisho. Bantu turanga bukira Imana ihimbaza. Mahoro nasenga Imana. Urakiranuka vyiringiro vya Isiraheli, Imana yahozeho, Imana iriho kandi izahora yiteka ryose. Asandi kubw'umugoroba mwiza wateguye kugira ngo tubashe kuwishimiramo no kunezererwamo. Turagusaba kugira ngo imitima yacu ubashe kwishobora, kugira ngo uyitize amatwi abasha kumva ingeme ivuye mu bwami bwawe. Mugaragu wawe arahagurutse, reka amaso yacu y'umubiri abashe guhweza, titumurebe nk'umwana w'umuntu, ahubwo tubashe kumubona nk'intumwa ivuye iwawe, kandi tubashe kwiga ibitugirira akamaro muri uru rugendo turimo, bizatugirira akamaro mu gihe kizaza. Iduheze amatwi Bwana asifiwe. Tuvuga kuri abo bagore twabatindaho, turavuga ngo Miriyamu ikintu yakoze gikomeye cy'isezerano. Niwe wahishe Mose, waje gukomokwaho n'umuntu, wabaye umuntu, wayoboye Abisiraheli bakura mu Egiputa imyaka 40 mu butayu, ngo bageze kuri Yorodani, apfira mu mpinga y'imisozi ya Moabu. Ariko amaze guhagarara ku musozi witwa Pisiga, atereje ijisho hakurya ya Yorodani, asaba Imana ngo izamwambutse icyo gihugu. Imana iramuhakanira, iranamwihanangiriza, iramubwira ngo nabwire Yosuwa ngo kandi ahamwe ku mwuka we, ngo mutongere imbere y'Abisiraheli n'umutambi mukuru Eliyazari, ngo kuko ari bwiye kwambutsa Abisiraheli. Bamuririye iminsi 30, bamukorera ikigandaro badafite umubiri. Imana yonyine irawuzamura, yaje kubigaragaza muzasome muri Yuda. Ngo Satani yatonganiye umurambo wiwe, ngo na marayika ntiyamutuka, ngo aramubwira ngo Imana iguhane. Mose yongeye kugaragara ku musozi wa Elayon, ngo bwari bugorobye, abigishwa biriwe barushe nawe yarushe hamwe nabo, abwira batatu yakundaga ariko sukundi kubakunda,
muri serivisi abantu ntibareshya. Nicyo gituma abantu batangirira amafunzo rimwe hakabonekamwo bakomanda muri babandi kandi mwigiye hamwe. Abadiyakoni bose siko bose baza ku mwanya w'imbere n'intumwa siko zari zimeze. Hari zimwe ziswa amazina ico zakoze gikomeye gusa nukwemera gupfurupfurwa gashinyaguro, ariko indi mirimo ntayo bakoze. Ngo yakundaga kujana na Petero mwene Yona, ngo akajana na bene Zebedayo bombi ariyo Yakobo na Yohana. Kandi usarire riya zinaga rya Yona, Yesu niko yamubwiye ngo Simoni mwene Yona, ngo sinyama n'amaraso biguhushuri. Kurya kuvuga ngo mwene Yona si ukuri subiramo gusa ngo bimenyekane, ni ukuvuga ngo Yona ashobora kubyara umwana umeze gutya. Nuru Yona nukunda ateye nawe, ningo kubabwira ngo mwanyu nayo mwanyu nyine mushobora guhishurirwa ibanga mukarimenya. Ririya zina si ukuri subiramo, ni ukuvuga ngo si hari cyo, ariko Imana ihibazwe cyane. Niko yaramwitiranije Nataniyeli abwira Filipo ngo sari ikintu cyiza cyo vi Nazareti. Ariko Yakobo yari yarabonye Yesu mu isezerano rya kera, abona amanuka ku rwego, abamarika bazamuka abandi bamanuka. Igihe Yesu yabayeho nawe abwira Nataniyeli ngo uracyabona ngo abamarika bazamuka ku mwana w'umuntu ngo abandi bamanukeho. Naho Yakobo yarabibonye mu isezerano rya kera. Nta kintu Yesu yakoze kimutunguye, nta nama za urgence oya zigeze ziba, zose zakurikije umugambi w'Imana. Niko umunyabwenge yavuze ngo nta kintu cy'Imana kizatungurana, ngo kuko inyenyeri n'ukwezi n'izuba ngo bikurikiye imirongo yabo, ngo n'isezerano ry'Imana ngo nta kizaritinda cyangwa kiritebutse ngo rizazira ku isaha yayo. Niko umunyabwenge yaravuze igihe Yesu yavuze ko la grande horloge des siècles sonna, Jésus nakiabe, ngo isaha ikomeye y'Imana imaze kugerwaho. Nico Kristo yavukiye i Betelehemu, ngo cyari kigeze ico gihe kandi azatuje. Hari umunyabwenge wavuze ngo vu que je ne suis pas venu dans des pompes mondaines, vous courez le danger de ne pas discerner la gloire de ma mission. Kubera ko ntigeze nza mu midege isakuza ngo mufite akaga ko kutatahura ubutumwa bwanze. Vu que je ne suis pas venu dans des pompes mondaines, vous courez le danger de ne pas discerner la gloire de ma mission. Cyo bituma bavuze nyine ngo yavukiye i Nazareti, ngo ni mwene Mariya na Yosefu. Abagore twavuze ba Debora bari bafite ishyaka, twavuze ba Rusi la femme patriote, abagore b'abarwanda shyaka. N'uyu munsi turabafite hari Rwanda, turabagira bari mukuza kubonana n'abagenzi babo. Umugore akiyemeza amafaranga ajya atanga, ukibaza nimba ari we, mu gihe abandi bananiwe gutanga 1000, ariko bakora makiyaje yo ku mubiri. Barishimwe ko mvuga icyo ngico hano kandi ndafite kwishisha. Izina ry'Imana ryabishubayo. Reka mbabwire kino kintu, mbaraho Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Umuntu udakunda ubwoko bwabo n'Imana yo mu ijuru ntayikunda. Hari na Yesu yabwiye wa mugore w'Umusamariyakazi ngo se ntuzi ko agakiza kava mu Bayuda, mu yandi magambo ntuzi ko kava iwacu, wowe uri ingurukizi, uri kuri uyu musozi witwa Garizimu. Niko Bibiri tubwira. Harabita bivo ushatse za commentaire ngo igihe kirageze mugore ngo abasenga data z'ukuri ngo ntibamusengera kuri uyu musozi. Uwo bavugaga ni Garizimu, ngo ntibamusengera muri Yerusalemu, ngo bamusengera data mukuri no mu mwuka, ngo ariko kandi ngo agakiza ngo kava mu Bayuda. Nta gitangaza cyo kuvuga ibi. Abakozi b'Imana bose bakomeye ni ibibanyuzemo. Nababwiye ngo Yosefu yatanze ubutaka bwiza kuri bene wabo kuruta abandi i Gosheni. None iyo muze kuvuga Yosefu, Farao n'abagaragu ntibavuze ngo twabona umuntu umeze gutya wuzuye umwuka w'Imana. Siwe bahaye autorité yose, aragaruka umukozi w'Imana. Daniel ntimuzi ko yibuse amagana ngo saba abayuda bazataha ryari, akagira amafungo y'iminsi 20 kandi ashaje. Imana ikohereza igiso uzubizo kigagwa mu maboko y'abaperesi. Marayika Mikayeli akaza ku butabazi, akagobotora ya masengesho, akabwira ngo Gaburiyeli we, kuva wasenga isengesho ryawe ryumvikanye. Mureke tujye dutitiriza kuzageza Imana izasatura ibihome n'imisozi twabona igisubizo. Umuntu nguzi gusenga suvuga byinshi ngo nutegereza Imana ikavuga. Hari amasezerano Imana yatanze, tugenda tubazanye ngo Imana yavuze gute, uzatangira guceza gatoya ngo se n'ikuti Imana yaravuze. Ubuhanuzi nta makuru,
ni mission. La prophétie n'est pas une information, c'est une mission. Iyi Imana yavuze ntibabwiye ngo mubazanye, ibivuga ngo ni mufuka Bibiliya yavuze, ibabaha akazi kugira ngo bisohore. Wese muze musenga ngo Imana kwiravuga gute? Wese bizakomeza bizagenda gute? Niko abantu bagenda babaza. Abahinduka makuru iby'Imana yavuze, ntahinduke mission yo gusengerwa ngo abantu bapfukame bavuge ngo Mana. Timuzi ko Imana itanga amasezerano, abantu bayasuzugura agapfira mu nzira. Mose ahaguruka mu Egiputa, yarazi ko azagwa mu butayu we na Aroni. Baguye mu butayu kubera ibyaha byabo bari bayoboye. Uburakari bufata Mose, afata amategeko 10 yari yanditse ku bisate by'amabuye original Imana yikoreye, ayakubita hasi kubw'uburakari kubera ko Abisiraheli bari bacumuye, babazi ikimasa bagikoze mu mayerene, bakatuye ku mazuru no ku matwi. Naco gihe Imana z'Abamediyani, n'abagore b'Abamediyani bashiraga amaheleni ku matwi no ku mazuru. Nimba muri Abamediyani kazi ni kibazo kigoye, bitumwe izina rya Yesu. Icyo naco kiratambutse, ariko mureke tubanze tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya! Bwana tukuzwe. Daniel yibutsaga Imana ngo kovuze mu kanwa ka Yeremiya ngo nitumara imyaka 70 tuzagaruka mu gihugu cy'isezerano. None ko imyaka yuzuye abantu bakaba badashagaye, iki Imana yavuze kuri kino gihugu sa makuru n'ubutu. Ce n'est pas une information, c'est une mission. None nimba no natwe muri twe hari abarwanya mission, bakumva information barangiza bakarwanya mission, cyangwa bakarwanya information itari yagera kuri mission. Abo bantu bagera kuki? Ngiki kibazo cyari rero. Ngiki kibazo. Imana itanze information, twari kugira mission, none twirwanije ikiri information, ikiri amakuru, twirwanije tutarayigira igikorwa. Ngiki kibazo gikoreka mu bantu. Asifiwe sana. Nehemiya ngo yavuze nijoro, ngo bazukana n'abahungu bitanu mikwa, tiyabwira ngo bazanye bavanye Shushani, ngo tiyabwira n'Abisirayeli asanze aho ngaho, ngo baza gutata ngo arebe ishinga uko bingana i Yerusalemu. Turasengera kandi kino gihugu. Turagenda saa 11 n'igice twebwe abanyarusizi, kandi nidusohoka ntimudusohoka inyuma, tituzoba tujanye iteraniro, kandi ntimutahe Kamembe keretse muduherekeza mujana natwe. Ariko abantu batambuka mureke, tituvuga ngo ntimwatwitayeho, kwishara aho nyine birahagije kuri njewe, habe nubwo nasohoka, habe no kundeba ko ngiye mukunama nagerayo. Bwana sifiwe. Mvuzi yo saa kugira ngo inza gusiga igihe cyo gusengera kino gihugu. Twongere tuvuga ngo Imana icyo wavuze si amakuru, ni mission, n'ubutumwa ugomba gusohoza. Kandi n'abafite imvunane mu mitima kubera kudahuza, hano ndabizi ko intambara nyinshi, habe n'abutazi barazifite, hari abafite intambara zitandukanye. Hari ikintu kitavugwaga hano, nta makuru, nta muntu wandikaga ku rubuga, gutinya ko bamutoragura bakamujana ahacecekerwa. Nimba mubarimo mwihangana, kubera kuko aho ngomba kutanyura nawe tuzahanyura n'ubwo umeze gutyo. Hazagira abahungu bitora banyura kwa Murima muri iki kibaya, bavuga bati twebwe turazwi kandi dukorana nabo, bahazamuke. Yewe Bwana sifiwe. Iyo Satani adakwisha abantu abashamwe ibiti, niko na Yesu yavuze ngo ubwami bwigabanyijemo kabiri, ngo babwiye kurimbuka ushira. Ngo nimba Yesu yirukanye abadayimoni, abantu baravuga ngo niwe mukuru wabo, ngo umutware wabo, ngo Belzebuli. Yesu aratangara ati none se shira ibintu byabanga. Bwana asifiwe. Atese Satani yirukanye mwene wabo, nimba nyine ndi Belzebuli umutware w'abadayimoni, ni gute nirukanye abadayimoni? Abantu barabona igisubizo. Aravuga ati nimba nanone abadayimoni bashobora kwirukana bene wabo, ngo ishoke ubwami bw'Imana buzabagwa gitumo. Aravuga ngo ubwami bwigabanyije nta kindi gisigaye, babugiye gushira. Asifiwe. Nehemiya yagiye nijoro areba ibishingwe, ariko harimo utanze witwa Eliyashibu w'Iniyariya. Kumanywa yabwiraga Nehemiya ngo bakutse umutima dukomeze twubake. Haba nijoro akububa agakubita hasi, akaja kwa Tobiya
na Geshemu akababwira ngo mukomere ibishingwe byababanye byinshi ntibazabishobora kandi yabwiye Nehemiya ngo nakomere ngo ubwoba bwabataje ubu tugira abari Eliyashibu mu moko yacu bituma izina rya Yesu w'i Nazareti turasenga isengesho ako gatima gahari gashiguke kave mu cyicaro cyako dukunde dusengera ubutumwa Imana yavuze kuri kino gihugu. Nari ngize imyaka 2 ndambuka ngugiye mu ivuga butumwa ngo duha urwandiko tari kwita si representant legale saba yumbe kandi n'urwo rwandiko hari abazizanye babasubizayo. Nigeze gushaka kuja mu minembwe bangarurira aha bamapendo baransiga naje kugenda umunsi wa kabiri umukozi w'Imana rugenerwa anyambusiriya ku rwa kabiri igikapo aragiheka ngenda nk'umuntu wambutse abantu barangaye ngo sinavuze ko ngiye inguba ndabagaya nanje ko bari bagiye kunyikira ubutumwa ngo sinari kuvuga ko ngiye mu minembwe ngo nari kuvuga ko ngiye Bukavu ndababwira ngo icyo gihe nari kuba ubutumwa bwanje musize kuri frontiere. Ikigira umuntu umugabo si bikomeye namahame yoroshe mwebwe musuzugura washiraga hagaciro. Abantu bakomeye ntibakora ibidasanzwe bakora neza ibisanzwe. Munyumve neza. Les hommes ne font jamais l'extraordinaire. C'est ce qui font les miens l'ordinaire. Ibidasanzwe ntibibaho. Kugira ngo bibidasanzwe nuko ukora neza ibisanzwe. Ibisanzwe ni kandi waregeleza ivuga butumwa nari ngiye kuri tanga kandi ganabwirwaga nawe wese uzamuvuga ibintu byose. Tese nimbeshera kuri frontiere mu minembwe zavuga iki? Ubwiza bw'umuntu tibuturuka kuvyo mureba ngo buturuka ko cyameze mu mutima wiwe. Si ibintu bitugira beza tugirwa beza nibitubamo kandi ibyo bitubamo si ibintu bizwi na rubanda n'ibyo Imana tuziranye n'amahame mato. Ce sont les petites règles que les hommes piétinent anarchiquement sans pour total se rendre compte de ce qui a été fauché. Vous urimi rwa Voltaire mwihangane ngo ni ibintu bitoya abantu bagenda bakandagira ntibamenye ko bangije byinshi byakagombye kubizibanze byaho bahera urugendo kugira ngo bazarukomeze. Iyo mubesha ikibazo mubesha kuri telefone iki cyo mamwita ko ari gitoya ngo nimubwira ukuri ntiyemera ngo abagore cyo bazabwira ukuri reka mbabwira amafaranga make afite ngo ataza gusaba menshi kubera kwanze ko afite byinshi kurya wabyishe iki Imana kuza gukoresha ubutwari kirangiriye ku kinyoma y'amafaranga n'umugore wawe. Byagize abantu bigwara isi binini nizabagize intwaro na isi binini ni ibyiza bituruka hatoya bigakura bikabiza igiti cy'inganza mu marumbu inyoni zo mu kirere zikaza zikacarika munsi. Amahame ni yatunga umuntu utatungwa nibyo kurya niko Yesu yavuze ngo umwana w'umuntu utatungwa nibyo kurya gusa ngo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa kike. Iryo jambo ryari yaravuzwe na Mose. Ibintu Yesu yavuze byose yaravuze ngo nzabumba kanwa ngo nshimigani ngo hereye kukurimwa cyacu Yesu. Haleluya! Cyacu Yesu yavuze shimpanuka. Abagore beza na turabavuga none dusoze. Mugesho turavuga ngo gusozaga kuvuga butumwa nukubwira abantu ngo ntibarambirwe kandi nitwe twihanganisha abo twabwirije nkaho twabagiriye nabi ngo mwagize neza pasteur gatuzi gushekerera ngo Imana mwagize neza mwihanganye nkaho twabatukaga twabagaburiraga. Hari umuntu wari bagaburira umuntu yarangiza ngo wihanganye kuba wariye singira ngo ni ugomba kugushimira turakoze kungabulira tukagaburira abantu twamara ngo muri ihangane ngo nukuri ngo mwatuje nkaho tuzi ko bagira impaka ngo Imana ibaha umugisha ngo kubera ko mwihanganye nkaho bari bafunzwe. Jewe simbihanganisha ndimo mbagaburira ni mwasame murye ibyo ahubwo nimwe mugomba kunshimira no kunyihanganisha. Jewe ufite agatute jewe wavuze kuva kuwa gatanu mu gitondo na nimugoroba nejo amasaha 3 muri seminari subiza ibibazo ntazi bimwe ngabangiye gusoza aya masaha mbihanganisha mwakoze iki mwanyihanganishe jewe orateur jewe wavuze ibi byose. Imana ashihimbazwe. Tuva kuri abo bagore turavuga ngo umugore wese abagendanye n'Imana afite icyo yayivugaho nitumara twinjira ahantu twavuze ngo Sara ngo azavuga ngo ntakinanira Imana kubera ko yabyaye yagumbye imyaka 90 yuzuye. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Tuvuga Hagari
aravuga ngo meme dans le désert Dieu est là. Amaze kubona amazi yo mu butayu aravuga ngo no mu butayu Imana irahari. Tuvuga kuri Rahabu nawe yaravuze ngo Dieu peut utiliser n'importe qui. Ngo rega Imana yakoresha ngo namaraya yamukoresheje Rahabu. Ndababwira ngo Imana ntiyakoresha Rahabu kubera ko ari indaya. Yamukoreshe kubera ko yakunze Isiraheli. Aravuga ngo nabantu bakomeye ngo aho banyuze hose ngo bacecekeshaga abanzi babo twumvise amakuru yabo. Ayo niyo yatumye Imana imugira neza ariko sunguga uburaye yamukirije. Sini kinyoma cyo kuvuga ngo yahisha batasi. Haba umuntu yarambaje ngo se ngo Rahabu ntiyabeshiye yahisha batasi ngo bakaza kuhabashakira ngo akababesha ngo ntibahari kandi bari hejuru y'idari. Ndaseka ndavuga ndetse umwishanye daboragira ukuri atoya. None umuntu utafite ukuri yaguhabwa. Umuntu ayiza umuntu arashaka kumurenganya. Uramubwira ukuri n'umunyakuri kuko uri kubwirwa abanyakuri. Singira ngo kumwisha ariko kuri. Ngo habe n'umuntu washumuye nahungira mu rusengero muzamubike mu mukize. None abanyamahanga bagiye kwica umuntu nawe uramuranze. Ariko ni gitangaza. Cyangwa uramuhamagaye ngo muze mumufatire hano mujandikisha sa. Bamwe baboreye hango ari tu telefone twaturutsa hana handi. Ariko ayo maraso ateye ubwoba kuri abo ngabo. Mbaraho Imana yo mu ijuru. Umuntu uzaborera hari yari watanze telefone ku nyungu utagifite uyu munsi zitazanakomeza. Hari umunyabwenge wavuze ngo c'est qui n'est pas éternel est éternellement inutile. Ngo ikintu kitazahora iteka ngo kizahora iteka kitagira agaciro. Udufaranga utudolari ufungishwa ari kuba amanyana yawe. Ufungishwa ari kukurengera ninjoro na kumanywa. Umushize mumenye yarubamba baramukokose ngo ari hano ngo ni uteje ikibazo ngo aturutse mu mirembwe ageze muri plane mumufatire mukamanyura. C'est très malheureux. Ariko Imana gusenga kwacu Imana itwumve itugirira imbabazi. Asifiwe sana. Bwana tukuzwe. Rahabu ndakingi yari umunyamahanga kazi ariko akunda Isiraheli. Bituma Imana imushingira Salomoni. Salomoni azara umuhungu witwa Bowazi. Bowazi ashaka umugore w'umunyamahanga nawe witwa Rusi. Kandi ndashikindi Imana yamukundiye. Yabwiye nyirabukwe Naomi ngo uzagwa niho nzagwa. Imana yumva nibisanzwe. Ngo iyo kucawe kizabicanje yumva nibisanzwe. Ngo avuge ngo Imana yawe izabiyanje. Imana ngo ukivuga gutyo. Reka mbabwire. Bwana sifiwe. Ashakwa na Bowazi. Nababwiye mu gitondo ne ngo niba abagore b'abanyamahanga kazi bagitekuruza cya Yesu bonyine baba banyira kuba Yesu. Muzasome muri Matayo igice cya mbere. N'abagore navugaga ngo bagendanye na Yesu ngo bafite icyo bamuvugaho. Asifiwe sana. Abo tutabanye namwe turabanye. Tuvuga Ana aravuga ngo mongere po prière. Nubwo atarafite umwana ariko yarasenze kugeza Imana imuzana. Rusi hari ijambo yavuze ngo ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot. Ngo ntibirarangira niba Imana itari yavuga ijambo rya nyuma. Abantu bashobora kukubita imihamuro bakagushira iherezo ry'ubuzima bwawe. Hazapfa ngo atubatse, hazafata agira imodoka, azafata ashingiye, azafata ameze gutya. Cyarugabano rushwaho n'abantu. Imana itari yavuga yonyine uramenye ntutinya abantu. Ngo ntituzatabarwa. Nta muntu uzatwumva ari muri myaka 8 turi mu kaga. Nimba Imana itari yakavuga ngo shize iherezo. Nta muntu ukomeye cyangwa worosha uzarishiraho. Ntibirarangira Imana yonyine itari yavuga ngo ibishire iherezo. Abo n'abagore bamenye Imana. Twavuze Esther. Dieu est capable de transformer un indigne en noble. Imana ifite ubushobozi bwo gukura umuntu mwivu ikamwishazanya n'ibikomangoma. Elizabeth yari ijambo yavuze ngo même si l'âge est avancé, tu vas donner naissance à un grand homme. Ngo nubwo imyaka yawe yaradi ari myinshi, uzazara umuntu mukuru. Ninda wavuze icyo gihe ni Yohana umubatiza. Uzi ko Yesu yavuze ngo niki cyabazanye mu butayu. Ngo niki cyabazanye ngo mwaje kureba ngo urubingo ruhungabanywa n'umuyaga. Ngo ariko mubabyawe n'abagore. Ngo uyu ntawe utuyo. Ngo ariko umutayo mu bwami bw'Imana ngo aramuruta. Ngiyo theology. Mubabza mwazanywe n'icyano mu butayu. Kureba urubingo ruhungabanywa n'umuyaga. Muyandi aka kagabo katagira costume, kamba ruhu rw'ingamiya, kagakenyeza umushumi wako, katamenyere kurya indyo yuzuye, kaza karya ubuki gusa bwaga karata kurimi kakarya amahanzi.
katigeze gatekerwa ngo karangirwe, kahoraga mu butayu kamiriza ngo nimwihane ubwami bw'Imana buri bugufi. Igihe cyagera kakamanuka mu kiba yagukira ngo kiyereka abo kazabatiza. Aka kagabo niko kabazanye, atari korata mushana mubazawe n'abagore ngo nta muntu umeze nkawe. Kubera iyo mpamvu niwe wamuhanuye aramureba. Yohana ruta Yesu amezi 6. Nimwibuka igihe Elizabeth yagiye mu gihugu cy'urukiga ngo apfe kuramukanya na Mariya, umwana asimbagurika mu nda uri mu nda ya Elizabeth. Aravuga ngo wewe kandi yaratarabyara uwundi ngo amenye uko umwana azamera. Iyo umuntu afite isezerano ry'Imana ntibisaba ko agira kirikiri mu ndende, birasaba ko yumva ijwi ry'Imana rivuga gusa. Ntibisaba ko amateka yisubira, birasaba gusa ko ijwi ry'Imana ryinjira muri wowe. Ndagusengerwa hari abantu bakereza ko mvuye mu nzoga vuba. Icyari ikibazo nukuzijamwe vuba. Ureka twande tsamure. Ikibazo nukuzinjiramwe vuba, naho kuzisohokamo iyo uziteye umugongo. Mfite ubuhamya. Nuko hari inzandiko nyinshi ngo zuzi ivyo wambwiye. Ngo kandi ukugenda ukora genda mbivivura. Hakika ya Mungu. Tuzamure Yesu w'i Nazareti. Hallelujah. Nibwa ubuhamya bwa umuntu bavuganye n'Imana. Nimara mvuge dukeya kuri ijwi ngibi sinenda kwisoza. Marie te dira, il te sera fait selon la parole de Dieu. W'imbaraga zisumba zose zagukingiriza. Umugore w'umunyakanani kazi. Story. Umugore wafaga amaraso. Yaravuze ngo quand tu as échoué, Dieu n'échoue jamais. Wigihe byose byananirana. Ngo Imana ntiyanane. Imyaka 12 ava amaraso. Niwe muntu wakoze kuri Yesu. Arabaza. Reka nkubwire wa muzeyi we. Kora kuri Yesu abaze. Wese ninde mugore unkozeho. Kora kuri Yesu. Petero atariko nawe ubyubaza bimwe bitumvikana. Umuntu uri muri aka karugi, muri uruzinga uko kaza rw'abantu ninde utagukoraho. Aravuga ati hari umuntu unkozeho. Hari uzuririmba Imana igakorwaho. N'abandi bakaririmba ntibyumvikane. Reka mbabwire indirimbo ibyiza zigira n'amakosa yazo. Ikiza cy'indirimbo zimanura amaranga mutima. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, umuntu ntiyishinje ibyaha ari kuririmba agira ngo numukiranutse. Gibye ibintu bibiri. Ingorane zazo zishuka umuntu ngo yakijijwe kandi adakijijwe. Iya kabiri zizitinda mu mutima kuko uzisize utekereza ibindi. Nayo ijambo rirota uryamye waje muri dushu ukarirota. Natwa turimbo muzamumva abagore baririmba kurya so tw'Imana nuko uyuzenza ngo barangize inshingano z'imirimo. Kuko indirimbo uza kumva uyiha umwanya ariko yatambuka agenda aririmba sauti moja iliniuliza kama agaceceka agashiramwe amavuta. Ajuba nini kufanyia nini? Halo. Akitaba telefone. Akayoberwaho yarageze. Kagera ku itero cya kabiri. Baligota nini fika siku moja. Yewe turagenda ryari. Kurya sivyi n'ukwihuzenza. Indirimbo zituma abantu bihuzenza. Zikabashuka ngo bakijijwe kandi badakijijwe. Nico gituma n'abanebwe bose bazirundamo. Tibishira urubanza kubera ko zaryoheye amaranga mutima zirayamanura. Baganyuma ni Maria na Martha. Baravuze ngo nibyaboze ngo bishobora kugarurirwa uburyohe. Herego musaza wacu wapfuye akongera akabaho. None icyo tugiye gusohorezaho niki? Twasomye ijambo mu gitangiriro. Reka mbabwire ikintu navumbuye hano. Pastor navuze ngo Imana yavuze ira Eva. Nimumve mushakirize mikrofoni itakoro. Bwana sifiwe. Turahangana n'imvura duhanganisha mikrofoni. Titwenda guceceka kuko amasanza ahagarara. Imana iravuga ngo wa mugore we. Icyambere ngo uzabyara ubabara. Ngo nutwite uzababara nubyara uzababara. Ngo kwifuza kwawe kose ni ku mugabo. Ngo kandi azagutwara. Imureka aho ngaho. Wize kubwira inzoka. Irayibwira ngo nzashira urwango hagati yawe n'urw'uyu mugore. Ngo no hagati y'urubyaro rwiwe n'urwawe. Ndibaza wa
ni gute umuntu watumye isi yangirika ari uhawe isezerano rigahabwa aduyi? Ngicyo kibazo gihari rero. Umutima urambwira ngo Imana iteye ubwoba aduyi wawe ubugiye gutsinda nubwo itabikubwiye. Iryo ni yerekwa rya mbere nagize. Imana iramutse iteye ubwoba umuntu kurwanya ikakubwira imbaraga mfite nubwo utabimbwiye ugahunga sanga ibirindiro wari urimo wabihunze. Ico ni iki Imana yakoze. Yabwiye inzoka ngo mu rubyaro rw'uriya mugore wagiriye nabi umuntu uzakuzereza imisozi nzamumukomoramo. Nuguhamagara aduyi ukamubwira ngo yewe nkubwira uriya muntu mu Rwanda arakomeye afite ingabo utazashobora n'intwaro namutije tuzazishobora. Iryo ni yerekwa rya mbere nagize ricaye hariya. Icya kabiri iyerekwa nagize ndatekereje ku nkingo. Muzi ko inkingo ari indwara bagutera mu mubiri. Burya corona rwa rukingo rwa corona ni corona kugira ngo nimara kwinjira mu mubiri corona yindi niza isange mwene wawe arahari iburaho yinjira abatangira baramukanye. Asifi ni Imana yakoze. Asifiwe sana. Yafashe Eva wari wacumuye imutera mu rukingo kugira ngo Satani niyongera kugaruka. Asifiwe sana. Asanga hari ingabo zimutegereje zashira urwango hagati yawe. Imana yahaye abagore amasezerano. Iryo rya mbere rihaye Eva, irya kabiri riha Miriyamu twamuvuze ahisha Mose, irya gatatu iriya Pura na Shifu. Abo ni abagore barinze abana ntibabaniga kuko Farawo yari yabivuze bituma Mose avuka. Mwabagore mu murabagore w'amasezerano. Ndongera ngira yerekwa rya gatatu pastor ngo kubera ko ari Imana yatanze mu isezerano rya Yesu nico cyatumye ari bo bonyine bamukurikira ku musaraba. Zavuye mu itangiriro bigera ku musaraba. Babandi yabwiye ngo mu rubyaro rwawe wa wundi uzavukamo amaherezo azamanikwa. Namanikwa nimwe mwonyine muzamukurikira kubera ko ari mwe muzi ibanga ryo kuvuka kwiwe. Ariko tugiye mu ijuru reka tuzamura Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Nanone akakavura karasuderanje bakutura. Akula yongoni. Imani imani.
isezerano asifiwe sana kuri Pura na Shifura bari abagore b'ababyaza. Farawo aribesha arababwira ngo nihavuka umuhungu w'umuheburayi mujya mu muniga, ariko baravuga ngo Heburayi kazi bagira imbaraga, ngo iyo bagiye kubafashwa n'ibisa ngo igihe cyo kubyara ngo ntitujya tukimenya. Mbaraho Imana yo mu ijuru, abagore buzuye imbaraga, igihe cyo gusenga si igihe cya repetition. Bari bonyine bariyibakanya, baba bafite imbaraga zibahesha gusenga amasengesho yabo, bakaza muri rubanda baje kugabura ibya rusange, ariko buri wese yibitseho amasengesho n'amasezerano byihariye bimufasha guhagarara yemye muri uru rugamba twatangiye rwo kuja mu ijuru. Ngo abagore b'Abaheburayi ngo bagira imbaraga, ngo tuza kwitera hejuru tugasanga babyaye. Abagore bazi Imana bagira imbaraga, tuya twitera hejuru tugasanga ibyifuzo ari bo bifite. N'ikibazo cyananiye abagabo akariho gikemuza amafaranga, twebwe turimo tujujura tunarwana ubwacu. Isezerano ry'umugore Miriyamu simuvuze twamuvuze, Mukamanowa niwe wabwiye ko azabyara umwana w'imbaraga. Manowa ntiyarahari, amubwira amakuru Imana kugira ngo ibaze Shura. Kera aribyo twaza kwita ngo tubaze Shura, ni ugusubira mu bwa kabiri ngo turebe ko ikintu cabaye kitakozwe kuri tombora kisubiramo, tukavuga ngo Shura iradukiranuye. Basubira mu murima, Imana none isanga Manowa nawe arahari, ibaha isezerano rya Samusoni. Ariko reka mukubwire, ni ukuri ko Imana wagwana umwumi isezerano. Ntiwirate ngo ufite isezerano, nimba isezerano ryawe rikira amakuru ntiribe ibikorwa rishobora gushirira mu nzira. Yahawe imbaraga ngo umwana azabyara, ngo nta cyuma cogosha kizamuca ku mutwe. Izo mbaraga yarazifite, ariko ntiyamurinze Delila. Reka nkubwire, mu gitondo nababwiye ngo umuntu ufite imitsi yose ku mubiri atera haleluya mu ikanisa, akagambana ageze hariya, telefone ayishyiramo indirimbo akayishyiramo n'ubugambanyi. Ndababwira ngo Yakobo agifite imitsi yombi yatukaga mukuru akanamuhemukira, yamwasa ubukuru amwaka n'umugisha, yaragifite imitsi yombi. Ariko Imana ishatse kumukoresha ikora ku munsi kw'inyonga y'imitsi witako, atangira kugenda. Nababwiye ngo uyu muntu agifite imitsi yose yaha azatanga ifunguro ryera, haba ari mugoroba kububa kuza gushaka abagore yahaye ifunguro. Ariko ni Kenya n'ukuri kw'Imana yo mu ijuru itumwe izina rya Yesu. Umuntu azaba umuyumbe akinjirana umugore yagiye gusengera akamubyarira, iyo agifite imitsi ya hose kamubwira ngo nukumukuraho umuvumo, niko bazavuga hari. Yewe umuvumo watewe n'undi muvumo wava imivumo ibiri yakubyarira umugisha. Ariko abagore kubera guhendeka bakunda gusengesha nko kuraguza, bakaba bagira ngine ngo iyo nzira yaboneka mu mwana. Nimba nabonetsemo nanone nawe n'uw'ikinyendarwa ntimwamzaye ku buryo bw'amasezerano. Abo bahungu babaho aracafite imitsi yombi, azavuga ngo tele bandilaka agashamburiya bigakunda, yarenga hariya akabwira ngo ariko tuzi aho nagukuye Pemba, nuko agifite imitsi yombi. Ariko uyu muntu yamaze kubikimuka, bimwe bazabimuhamagarira akavuga ngo sinogera iyo ngiye uko reka babwire Bwana sifiwe. Uko abandi baba bakivunura inzoga, kandi abantu banyoye inzoga barabizi, inzoga iryoha mu mazuru kuruta mu kanwa umuntu wayinyoye. Pastor arasetare wasanga nawe yarayikozeho kuko reka mbabwire kino hari umuntu mbonye ushobora kuba yarazinyoye, ariko Imana yamugiriye neza nkanje nawe ntakizimu. Badagira ngo nangwa ikintu cyitwa Borarude. Nabwiye Pastor Jackson turi Rubumbashi muri 88 twaragiye turasinda, kandi twabanyeshuri baje vuba bakagombye kwitwararika. Dusanga umugabo w'umunyarwanda w'umuprofeseri ari kunywa inzoga za Bura Simba nizo zabagira Rubumbashi. None natwe tugura amacupa twari dushoboye kubera amafaranga make y'abanyeshuri, amafaranga dushirana tudasinze. None ashaka ko dusinda aradusengerera ngo tumare kunywa nk'atandatu. Abo twabanaga Simba avuga nije wivuze, bataza kunyumva kuri kamera bakagira ngo nabataranze. Reka nije wivuga batariko bashaka izindi ndirimbo mwaririmbaga zinka ntimwazindirimbira. Turatangiye ngo ndavuga ryari zajya Kagondo, ngo rimwe ryaturutse mu Kagogo,
ngo ryaje mu kagoroba ngo nanje zari muri kakagoye ngo nakagori akagoro ngo nakagoye zakandinda tugize dutya mugabo bamba avuga ryari zari akagondo utekereze namwe ngo rimwe ryaturutse mu kagogo yaje mu kagoro nanje zari muri kakagoro nakagoye aravuga ati basha munywe inzoga izo mushaka kurya umuntu wese azasengerera abo muri ekipe yiwe abayumbe basengerera abandi bayumbe abapagani bagasengerera abandi hakika ya Mungu amazara dusindisha ndataha kandi pastor Sebikabo nibo nari nsanze irumba nibo bari bancumbukiye yiwe ntiyibutse ijambo namubwiye muri 188 naze kuri mubwira kubera ko ntamusabye imbabazi bana sanga ari guteka ngo aturebe mubwira igifaransa ntazi andusha ndamubomba n'ubu uyu munsi ijambo namubwiye naze kuri mubwira ariko aruko namurebaga kavuga ngo dore kwasa ico gitutsi ndacyakibuka kubera ko nasinze ariko Imana yangiriye neza haleluya Bwana sifiwe timukaje muhisha uko mwari mumeze ejo hashize habe n'uwagiraga umunya mu rugo nawe ukira n'indwara ikomeye n'inkuba iri kugukubita ukize ushobora kutazasha ukazihana ariko ukazaba mu buzima impano zawe zigeze zigaragara igituma impano z'abantu benshi zitagaragara ni ubuzima babayeho ubuzima bwa kawaida bw'imitsi impande zose baje guforoda ibyo bizemeza nakabiforoda bambutse ibikwembe hano akabikenyereraho yarangiza agashaka gutera ikorasi zazamura abantu mugore hano tuntu yagiye kugura ejo bundi ndambwira nti please utwo tuntu ugiye kugura nuduki aratumbwira tese dufite amafaranga ngaha ko numva nubundi bitaza kutugabanyiriza umuruho muri budget dufite ambwira tumwe tese itandukaniro ry'ibiciro hano ni ibihe sanga ari ibihumbi bike simbivuge namwe mutavyumva byose haraho ngarukiye na aho ngaho ndazimisha ndamubwira ngo nuwaduha impano wadutwerera amafaranga agura ibyo nubundi budget yacu ntiyazamuka dukurikije uko imeze reka ibyo bintu tubigurira hano bazagenda ngo ha umuntu ngwaka ndabwira ati yewe muzo buhuze gute naramuhakaniye muze muhakanira abagore muze mubahakanira mubabwire ngo ibi bintu ibi sibyo hari n'utwayaguze ndagira ngo tukiraho reka mbabwire kino kintu Bwana sifiwe noretse muratangaye amashuka mwebwe ntimuzamuyagura hano reka nyavuge gutyo icyo ni ndamubwira ngo ishuka difference ikinyuranyo nanga ndamubwira ngo ayanza yatanga cyo kinyuranyo zagitangira hano reka nigeze kubona umugore umwe takiba hano yacukera azanyiruka ngo twaza igitenge ndahindukira ndamureba ntacyo namusubije ndagenda nabonye abantu bava mu ivuga butumwa bazanye ibitenge pasiteri ngo ashika hanze barabirambura bose atangira gushima nawe yari yazanye ibindi yatwaje abo bagore bazanye mu ivuga butumwa kajana n'abagore bambara bakampa forode ngo nyibambukirize ariko abo bagore reka mbabwire kino kintu bavandimwe Bwana sifiwe ibi bintu musuzugura izi fraude zitrishe ururwenya mugira ku bagore bataraba aba mubwira ngo ni babinamu mukabagira ngo ni bashemeke mugaca bugufi mukavuga amagambo mutavuga handi mwabagera mukayavuga niyo azamanura degere yo gukomera ngo uyu ukasanga nguyu ngo ni mubyara wanje wowe pastor ugira mubyara wawe yego kwizina nabeho ariko magambo ntabaho muvugishe nka nyoko bukwe dushoje tubabwira ngo abagore kubera ko bahawe isezerano nukuri ndarangije nibo bagiye kumusaraba ba mbere Maria Magdalena nibo babwiye abagabo amakuru babagore mu ni mumenya amakuru y'umuzuko Yesu Kristo ko yatuzuki mutangire muyabwira abantu nimwe mwayamenye mbere icyakabiri bamenye mbere nibo bagiye kugituro basanga nta kintu kirimo hari umurinzi waririmbye areke ndeke ntangaza mukiza w'amahanga nuko utaheze mu gituro mwami Imana ujye umfasha arongera hari ikindi kinezeza mukiza w'amahanga nuko tuzibanira iteka mwami Imana ujye umfasha ingabo zikuzimu zari ziteguye
kumufata Yesu ngo areke kuzuka. Yesu ararwana maze arazinesha, yambuye Satani imfunguzo z'ikuzimu. Haleluya, Yesu ni muzima. Haleluya, yaranesheje Satani n'ingabo ze zaratsinzwe. Mureke twamamaze intsinzi ya Yesu. Bwana sifiwe. Amakuru abayamenye n'abagore bageze ku gituro. Asifiwe sana. Abagore ni baba yambere kuja mu masengesho yo kutebutsa kugaruka kwa Kristo. Umugore w'umupfakazi witwa Ana yabanaga na Simiyoni mu cyumba cy'amasengesho, afite imyaka 84 kandi yarapfakaye, afite imyaka 7 amaranye n'umugabo. Ariko ngo yaravuga uzaza yari Yesu ngo wime ingoma yawe, ingoma y'amahoro abera baru. Uzaza yari Yesu ngo wime ingoma yawe, ingoma y'amahoro abera baru. Abagore nibo bambere bakiriye ba missionnaire bivuga butumwa, abagabo babateye umugongo. I Buraya Pawulo hageze, abitwa ba Lidiya baramwakira kandi barabacuruzikazi. Ashatse aho baza gusengera, abari basangana amasengesho ku musozi basengeraga. Umugore wa mbere niwe wakiriye agakiza kuri uwo mugabane. Abagabo bahunze Kristo ku musaraba, kundi musoza abagore basigarana nawe. Maria Magdalena azinduka mu gitondo ntiyatinya urukerera, aza kureba aho Yesu ari. Umugore niwe wabaye wa mbere mu gusiga Yesu amavuta, kandi yari indaya Maria uvukana na Marita. Kandi ya mavuta nta yandi Yesu yongeye gusigwa. Yaravuze ngo ni muri kuyu mugore ngo asigaye amavuta ateguriye guhambwa kwanje. Ibyanyu ni byinshi byiza mwitahuye ko ari mwe mwakomotse mu isezerano ryo kuzahana Satani, ntimwari kumukorera. Igitangaza ni iki rero, nuko abagore bamwe bakorera Satani kandi ari mwe bafite isezerano ryo kumurwanya. Bibiliya tubwira ngo uruzarukwe ruzagukomeretsa umutwe, icyakora nawe uzagerageza kumukomeretsa agasinzira. Ni gute mugira isezerano ryo kuzatsinda Satani mukongera akabashuka kandi mwarahawe amaboko yo kumurwanya? Ndavuga abagore. Ni gute mushukika? Abagore b'intwari barabayeho mu isezerano rya kera, batakaga urusengero bagakora huduma zo mu rusengero, bagatanga amasezerano Imana ikavuga ikabaha ibyasezeranijwe. N'uyu munsi tukaba tubivuga twembi, mwarangiza mukabitanzira. Ni gute mwabonye abandi bagore bavuganye n'Imana, mwebwe mwabura amakuru gute mumaze imyaka 36 mu rusengero? Ibukigiye washingirwa nk'umukristo, none urashaje ugeze imyaka 35-70, urashafite amafuti y'abatagira amasezerano. Igihe kirageze ngo twiyambure igomwa n'ibintu bituremerere byose bituma dutengata ibidakwiriye. Igihe cy'imbere ngiye kubasengera, nimara gusengera abagore dusengera igihugu. Simba hagurutsa mu gitondo, harabona hagurukije umuntu ahari azamura ukuboko, kandi ntimu yazambure mu kivunge nk'abashaka kumufasha, ngo niho bugaragara ko nigishe neza mwarahubutse muri benshi. Ntimwenda kumfasha, nimwifashe. Abagore mwarinze mu gitondo ngo ni ingabo nyinshi, c'est une grande armée formidable. Vous pouvez renverser, faire traverser les forteresses, nta kintu mutakubita hasi. Reka babwire kino kintu rero soza, mwabagore mwe ari n'ababyeyi bacu, hari abatubyaye, hari nabo tubyaye, hari nabo tuvukana. Imana ikomeze ibagire ba mutima w'urugo, kandi nta muntu ushaje utamererwa neza ng'umugabo, utahinduka ng'umugabo anyurwa. Habe nubwo wowe umukecuru ugahindura imitekerereze ushaje, kuko ikigoye nyine ni ukugira umukecuru w'imitekerereze mibi n'ishano. Ariko tugize Imana mugakecura mugaruka ku nzira, tuba tumeze neza. Kandi nta mukecuru ku mugabo wiwe. Abagabo iyo baza gukora ishano bazavuga ngo abagore babo barashaje, ukagira ngo niba gifite imyaka myinshi kuri bo, umugore yabaye ngo agakecuru
niba ari n'agakecuru wowe wamugize agakecuru kuko yaje aragakumi kandi ntazasaza ngo wowe umusore. Iyo umuntu aza guca ibintu nuko yibwira ngo ni jene agatangira gutereta abajene batarabe ngo umugore we yabaye agakecuru. Ni agakecuru kagizwe gutyo nawe. Ye gusenga Imana bakola yongoni balikizi bashurika ikagucuranga. Paulo na Sila yaho mukishwe ko balikizi mwevuga Mungu wahigoloye bana bashweka amagulu n'amaboko bana babika yaho mwibanda batahuluke irabagende bana babika yaho mwibanda batahuluke irabagende yekabasa munani za bushigi balikizi yimba banayumvirwa na malaika anabaihira atukuzwe ikisomeza yo bakakola yaho mukishwe ko balikizi mwivuga Mungu higulwe yo bakakola yaho mukishwe ko balikizi mwivuga Mungu higulu kinde kisomeza kikakoleka inyumbi zoshi zikaiguka n'emigozi yanashwe kuka hakika ya Mungu omulaliza lilo ziziyita baramubwira ngo utayiyite oyijilola ko turi hano nigiye cha Paulo na Sila basengaga hakika ya Mungu anayamiza ndetera kamole anatibita no busime wingi anafukama mu magulu gabo hakika ya Mungu anatibita no busime wingi anafukama mu magulu gabo anababuza banahamwitu nigire kuti inaningiziwe kushagazene halinde myakulaye eleza mambo banamubwira yemera data Mungu yetu limuhuna ataliwe ibiti kandiri mawe data wo kuri hakika ya Mungu banamubwira yemera data Mungu yetu limuhuna ataliwe ibiti kandiri mawe data wo kuri. Tugiye gusenga Imana ihindura amateka. Tugiye gusengera ababyeyi abagore kandi singitinze umuntu bishaka nazamure ukuboko hari dusenga Imana. Mana nyiri bihe icyubahiro nikuzo nizawe nta minyuru rutaca wanyeganyeje iprizo y'Filipi aho Paulo na Sila n'abagenzi babo bari bafungiwe. Ikintu cya mbere cyumvikanye ngo izindi mbohe zarabumvisha. Ndashaka ko abagore batabaye mu giterane bazabumve ibyaturutsemwe ko ari byiza, abagabo bazabumve, abana mu miryango bazabumve, kuko izindi mbohe zumvishe Sila zikumva na Paulo. Icya kabiri ngo habaye igishitsi cyinshi, reka igishitsi gisenye ibifashe ibi mu mitima y'abantu. Ikigaragaza igishitsi nuko ibiti by'amashami n'amababi bidafashe ku giti nyirizina. Iyo habaye igishitsi birabungumuka bikaja hasi. Reka izari bifasha abagore mu miterere yawo bitari ibyabo kavukire, ibyo bafatiye mu isi bikabanduza bikabagira imbohe. Kubera ko habaye igishitsi gikomeye muri iki giterane, reka bibarekure bibungumuke bijye hasi mu izina rya Yesu. Icya gatatu ngo inzugi zarakingutse, reka izari bibaboshe bikinguke mu izina rya Yesu, babone uko basohoka. Waravuze ngo kwa data mfite ububasha bwo kwinjira, ngo kandi ngasohoka, ngo harimo urwuri ruhagije. Reka mwa data bahasanga ibibakwiriye biruta ibindi byose bashaka. Icya kane ngo iminyururu ngo yarabohose, reka ibyari bihambiriye bibarekure mu izina rya Yesu. Icya kane icya gatanu ngo umurinzi yabajanye mu rugo abo muri nguma arangije arababatiza. Hasifiwe sana. Murinzi arabatizwa nabo mu rugo rwe babatizwa na Paulo na Sila. Reka abagore bumvise rino jambo babatizanywe mu buryo bw'umwuka n'imiryango yabo, nibarangiza bazamura icubahiro cyawe. Ibyo nibyo tubasabiye, ibyo tutavuze ubona ko ari ngombwa ubahera ubuntu. Izina ryawe Mana ryawe icubahiro, ni mu izina ryawe tuzambaje, amen. Tugiye gusengera igihugu soza. Asifiwe sana. Tugiye gusengera igihugu. Yemwe gukunda igihugu ni ugukunda abakibamo. Mubanze muzumve, igihugu si imisozi, usibye ko nayo imisozi n'inzuzi n'amashyamba
ni environnement, ni ibidukikije. Umuntu ukunda igihugu ntaza byangiriza, kuko nizo bitatse igihugu, ni nabyo bigize ubukungu. Iki gihugu gifite la faune la flore, gifite amashyamba n'amazi ataba ahandi hose ku isi. Icyo nkibabwira, harimo inyoni z'urusobe udashobora kubona ahandi ku isi. Abazungu bashobora gufotora bagatanga amadevize, ariko bayatanga he gute izo nyoni ziraswa naho ziri hatagerwa? Iki gihugu gifite klima, ubushuhe n'ubukonje biboneka mu isi. Hari ubushuhe cyane, hari ubukonje cyane, hari klima aride, hari ibiri hagati, hari imvura iringaniye, hari inkeri, hari nyinshi, hari amabuye y'agaciro y'ubwoko bwose ku isi utabona mu kindi gihugu. Ariko ni kimwe mu bihugu birwaje bwaki, bikennye. Nibyo bihugu abantu bakigisha imodoka koga kuruta gukora ibiraro. Aho gukora ikiraro, imodoka zikoga zigahinduka amashuha. Ni iki ngiki. Nicyo gihugu umurambo ugishirwa kuri moto, bakawambika ibintu bakawukenyeza ukaba nk'umuntu, bakawuhambira umurambo w'umuntu, umubiri ugomba guterwa icubahiro ukagirwa gutyo. Nicyo gihe abantu bagenda kuri moto bashika ku mazi n'ibishaga, umugenzi akavaho akambura imyenda akayitwara ku mutwe yamara akavogera, amazi akamugera, umutara akagenda wenyine nawe akurura ya moto, bakaza guhurira nk'iriye nguba nako kuri la bote, kandi umuntu yatanze amafaranga yiwe, amahuza akayatwara hejuru akikubita mu kijaga. Nicyo gihugu abantu bakaje muri butu y'imodoka, bigeze kuntwara mu kamanyuriye kimwe hakigendwa, nyoberwa shoferi. Noneho twari bane, shoferi kubera ko twamwegereye aje hano kugakinga, akazayohereza ukuboko akagucisha mu maguru agafata amburiyaje. Noneho ndabaza ngo ninde shoferi muri twe? Baravuga ngo uyu muzee anatoka Rwanda. Ngo tugere imbere dusanga abasaba amafaranga abapolisi, harambwira ngo muzee ngo indusaba binatuma tunakuwa bayine hapa mu kabine. Twari batanu, twasose mu ivatire tugira ngo none ni Jaguar. Muzi Jaguar ni bya imodoka bitwara abantu i Kampala, ngira ngo ni Jaguar tusose abantu 10 naravuze ntariko ndahumiwe kwisi. Yemwe nicyo gihugu cyabuze parcelle kiruta Belgique inshuro 100, ariko abantu bakaburaho bubaka, bose bakarwanira kuri izi manga. Nicyo gituma parcelle zahazihenda, si ikindi nuko nta handi hari amashanyarazi hirya, nta bikorwa by'iterambere bihari. Babishize inyangezi bagakomeza nikaziba, hano hapunguka, bahumeka bakagiriye. Uko nico hariya ntabyo kurya bafite kubera ko badahinga kubera insecurity. None biturutse hirya no hino hano mu Bukavu bigasa nibihendutse, bigatuma bahikubira. Ukuzi nzandika gatabo, hari uwambwiye igitabo, nzabanza nandika igitabo cya Kongo mbere y'ikindi. Nzandika na kinini, nzandika gitoya, umutima ni kumbwira muri kino gihe mbega mbaye kora icegeranyo cy'ibintu byabariza mutazi ko ariko bimeze. Twageze kwa Murima tugiye mu Minembwe, imodoka ikika rasoro, zino rasoro ziba modoka murazizi, binjira mu gihuru, batema igiti barakibaza, bazana zijya iyo haruguru nzima niyo hepfo, irya yo hagati niyo yari yacitse, bazana cya giti bagishyira hagati bagihambirira kuri bya zuma bindi. Tugera mu Minembwe, ndavuga ngo abazungu tibazi ko tugera za rasoro. Ko ndababwira ngo mubabare, mwebwe ikibababaza ngo nuko mudafite akazi none. Si ico kibababaza, kugira akazi none abana batazakagira ejo, nta kazi ufite, ariko kukabura none bazakagira ejo wabisengera. Nabonye umuntu wakodesheje imodoka y'ijipe tugiye mu Minembwe, nabibonye n'amaso yanjye. Kubera gukunda amafaranga, imodoka turayikinga, afata inyuma y'ijipe ifunze, agera mu Minembwe afashe hejuru. N'umugabo nzi, ni mwene wanyu, si uwo muri Katanga, ni mwene wanyu uzi na se, nyina niwe ntazi se ndamuzi. Uwo muntu akinga imodoka aje inyuma, ayihagarara inyuma, turayikinga tugera mu Minembwe, kandi ari wayikodesheje. Icyo gihugu nicyo gusengerwa.
nicyo gihugu gikora kilometero kimwe cy'umuhanda bakakita ngo ni temwe kilometero temwe. Ese yemwe ni temwe yuko twakoze, ni temwe yuko kaburimbo ishoboka, ni temwe yiki ngo kilometero temwe. Guverineri akaza kava agasigundi kuri kilometero temwe. Ni mubi ariko nje simba hano ariko nkurikirana ibihabera ku rutambwe muhari. Pasteur, kilometero temwe. Qui témoigne quoi? Qui témoigne que la route peut être construite? Ou bien qui témoigne que j'ai fait quelque chose pendant mon règne? Niki. Ni ukuvuga ngo ni kilometero temwe y'ibyakozwe cyangwa ni kilometero temwe y'uko twagishobora. Za miliyoni zikameneka muri kilometero. Nigeze kubona umuhanda batashye route ya Mwami Ibuvira. Ikintu nabonye nutubuye turi hejuru ngo ariko bamanuye abategetsi baza kugitaha. Abantu baza batayikira rusha ibiti. Ikiwacu baza n'umuganda n'ubudehe buza bucubaka. Ariko abantu bakaza ngo bagiye gutakira no gusha ibiti. Gouverneur approche na za services zose. Ariko iki gihugu nicyo gusengera. Nigeze njariye kuri guvernora. Hari akiri guverneur ntavuze. Nari kumusaba akazi twari tuziranye. None ngo mbashike ngira ubwo ubago hatewe. Agiye gusohoka. Bora basirikare panimbuza. Abapolisi. Gouverneur de province. Yemwe kwinjira no gusohoka na karasisi. Murabona ko abo bantu bakubaka igihugu batera karasisi, guverneur yinjiye nasohoye. Twebwe tumenye ko guverneur yaranaje. Keretse babitangaje. Timwaza ko mubibona umuntu ava hakujya guverneur mugatega imodoka zikava ku Rusizi zikageririya uwo munsi wose nta kazi. Bo bagiye gutega guverneur atayoba se. Atamenye wiwe. Dusengere kino gihugu. Ni nacyo gituma namwe mufitanye ibibazo n'ugukurira muri iki gihugu. Hari umwuka w'ahantu niwo tugiye gusenya mu izina rya Yesu. Mwaguruke dusenga Imana. Mana yaje we. Mana tugirira neza. Turabanza dusaba imbabazi. Amagambo arindwi Yesu yavuze ku musaraba ndavuga rimwe gusa. Yaravuze ngo bababarire kuko batazi icyo bakora. Gaso. Tibazi icyo bakora. Abantu bavuze ngo amaraso y'uyu ngo azatubeho n'abana bacu. Abo bantu bavuga ngo tibazi icyo bakora. Abantu bamujanye kwa Kayafa wari waracuye igihe ariko bamuzi ngo kwavuga ikijana kandi agira ubugome bwo kumutanga vuba bakabaza bakayinyuza ngo atange ijambo ryasinye. Tibari babizi. Bahamukura bakamujana kwa Kayafa. Bamukuye kwa Ana. Kayafa wafataga imyanzuro ahubutse. Bamukura bakamujana kwa Pilato. Bakamubyutsa mu gicuku kugira ngo azuke kare akiri mfitiroro. Agifite gahunda yo kuza kwiryamira amufatira ibyemezo huti kugira ngo yisubire gusyesta mu gitanda. Bikagera kwa Herode. Herode akamubwira ngo kora igitangaza nimara ndakurekura. Yesu mu mutima akavuga ngo ururimi rwanje rwavuze amashimwe n'ihumure tirwavugana n'uyu nguyu. Uyu tarakebwe w'umunyedomo. Uwo ni gute batari babizi. Ariko umwuka yaramvumeke ejo bundi munyumve. Naribaje ngo ni gute Yesu yavuze ngo ntibabizi. Umutima urambwira ngo umuntu wese ukora amafuti ntababizi. Umuntu wese utakurikiza ukuri mu byakora ntabafite amakuru kabishwe n'ubwo bimufitiye inyungu. Ariko iyo bidakurikiza ukuri nicyo cyatumye Yesu avuga ngo ntibabizi nuko uzo bakoze bitari mukuri. Tugiye gusaba imbabazi rero. Icyo mu magambo arindwi yavuze iryo ndyo yahereyeho. Icanyuma yaravuze ngo data ngo maboko yawe nishize ubugingo bwanje. Natwe dushize ubugingo bwa Kongo n'ubwacu mu maboko y'Imana. Tugiye gusenga twese. Umuntu yisengere abanze asengere yeme uwasitaye ku wundi atangiye asaba imbabazi mu mutima. Nashaka byatura abandi batabyumva bivuge mu marenga mu ibanga. Nitubara ku iminota 3 muhaye mukora gutyo. Ndatera hejuru. Saba Imana imbabazi. Nitumara twongere dusengere tuvuge ngo ibyakemuka muri kino gihugu nibiye. Imitima yacu bisengere. Nitugere indi minota 2 kuko ndikubona saa 11 ibaye. Nimara soza isengesho. Titwenda kubirangiza Yesu ntiyabirangije na Paulo ntiyabirangije. Muyoboke w'abahire wo kwase ibintu na rusakana. Siyo wabimara. Ibyakozwe n'intumwa muzasome kiya gitabo. Uwacanditse ntiyagifunze. Yagisize gifunguye. Kivuga ngo nibindi bizaboneka namwe muzabyongeremo. Ukuni twandika ibitabo tuzongera mu byakozwe n'intumwa. Iyo ugize icyo ukora ku mirimo Yesu yasize atubwiye ni recommandation. Uba wujuje ibyo intumwa zakoze. Tubanze dusenge imitima.